apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ginatang mo ka di timbagak agatangam, lakay. Anum ngamin ay ati baro cellphone, bakit? Pag live selling ko, lakay. Live selling? Wan. Padasag mamutyag live selling iti Facebook, lakay. Apay, anya ilakom? Ilakok dagiti gamit tayo asan ang maus-usar. Ay na wow, anda nga tamayat agumatang. Adamat siguro, ah? Adagan ka ah. Agam, ay, pilyam tayo mabalin pa ang mausar ta nakababain. Wan ka di, lakay. Sa anak mat arupat kwartaan niya. Tulungan nakman na mag-set up ka dagiti usarag, lakay. Ay na wow, ag live selling ka iti Facebook rabiin. Wen talaga arabi iti pa nag-live selling ko tapno adda ti viewers ko, lakay. Isumot ti aramidan dagiti online seller ang makitkitak iti Facebook. Alalam, makamuka. Awang pa'y mga rod amok maipapan iti dayta live selling. Kano mabalen, saan ka pa'y kumaamaturog, lakay? Apay adapay paaramid mo? Tulungan na kumapay, Diyak ka ba lang tiyag live selling no siya klaang. Naparpartak no adda ti katulunga. Oh, nasapa ka mat ngayon, may mare. Wan mare, alaag ti order ko. Tay order mo iti live selling, mare? Wan, ala ako tapno saan ka amabannog amang i-deliver iji balay. Manong aminan day jay? Ay, 450, mare. At ti bayad ko, mare. Agyaman ak launay, mare. Agyaman ak iti suportam. Awan rumbang apagyamanam, mare. Nasaya at kit di ata na panunot mo ti kasta. Naurno nga dagiti na order ko iti online, mare. Jeda dumaasaan ko pa'y anausar, ilakoklatan sayang mat no madadaal. Ay wan, pudno day ta, mare. Ilakom ta sayang mat no iduldulin mo laeng. Pagbalinam kit din na kwarta. Agpaili ka ita, saan ka dilakay? Wan, inaksing rin ti bayad tinatag. Idagas montuman nga ro, dagiti order ko iti dropping area. Alang nga ro isa ganam talak inton madamdama. Agyaman naklakay. Sayang nga bintipletik, numapanak pa'y. Katadda ka mat. Awan paregot bakit? Isend mo latan no sa dino ti pangibatsak tapno amok. Nalpasan lakay. Insend kon iti messenger mo. Ala, isa ganam mo. Agdi ko sa alang. Ay, bakla. Anda istorya. Ka. Ay na. Anya day ta? Tapay nga katawa ka pa eh. Ay na. Kasla agbibisin tumot nga min damari luleng kan lakay na. Ay, apay anay bagam ti kasta? Kastoy nga min. Dungag ka kabayatan ti panag-Facebook ko. Nakitak da luleng kan ti asawa na nga agla-live selling, bakla. Anya nga tin live selling da iti Facebook? Dagiti arwatan da, dagiti usar da. Ganun? Well, ila-live selling da ti gamit da? No kasta, talaga nga bibisindan? Ay na, makakatawa nga ron, bakla. Ay na, urayan niya ti kinarigat ti biyag. Ay, jak pulo sa rami, dun ti kasjayan niyan. Ay, uray sakmat Ay, no way! Nay, Miguel, sika mo ti lumabas dito'y paraangan, may. Anya ngay day ta binagkap mo. Ay, order na kita customer.
Ado nga ti customer ni bakit ko, maray. Ay na wow! Talagang samot nga bisbisin kayon. Nakita ti live selling yu ka, di na minsan. Apay, di kay ka di mabae, na mangilakaw ka dagiti gamit yo. Ay, ako sayang ngamin maray. Kaya hindi mo mausar ti daduma. Ay, wawawan. Kasta siguro no agbisbisen ti may sa tao. May lakaw agraman usar. Ay, saan mat mare? Dagiti la gamit, anabayagan na naidulin. Iso ti la live selling, may. Iso mo lang, Ay, no awan ti baga man nasaya at. Ay, agpatuloy ak kuman. No siyak laeng, nakababain man ti kasta. Sige mare, panawang kan. Na, pimanaw latan. Di na pa'y sinumbatan ti saludsud ko. Hello, Mari Janet. Hello, Maray. Inusar kong tibag aginatang ko ken ka, Maray. Nagmayat si ka. Kunaktumat nga min ken ka, Mare. Bagay mo tikas jay abag, tamahilig kang agbistida. Wan nga ron, Maray. Nakita ni Nanang kat salsalot-sudan na no sa dino tinangalaak, Maray. Kursunada na kanaw. Amangan kit de no adapay ti kastoy abag mo, Maray. Gatangag. Ay, may salaang data design, Mare. Ginatang ko iji Manila, idi nakiseminar kami. Adamot na dumang, sa bali mata design. Kaano ngay manan nga ag-live selling ka, Maray? Taagbuyan tuman ni Nanang? Ay, inton umay alunis siguro, Mare. Labaak pa'y nga umuna, tapno presentable amay live selling. Ay, sige, Maray. Itagnak to, inton ag-live selling ka. Awan nga mintiwayak amapan agpili di tayan mo. Ay, awan parikot, Mare. I-mention kanto, inton ag-live selling akmanan. Nay, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, luleng. Sa dino nga iti papanam. Ay, mapanak gumatang iti sabon di Tirsena. Ay na wow. Amangan no plano manan nga minti ag-live selling. Ha? Apay, di kayo ka di mabain kanda kay mo, luleng. Ila ko yan samot amin na nagamit yaw. Ay, saan mat? Taylaang mat saan mi nga usaran. Sayang kami no may dundulin. Sa maysa, saan mat overuse dagiti gamit mi? Mabalin pa'y mat mausar. Jeda duma, saan mi pa'y kat di usar, Nga pa'y, agbisbisin kayo ka din. Pakibiyang mat aminan. Agraman pa nag-live selling mi nga agasawa. May salaang ti maibagak. Urayan niya pa iti kinarigat ti biyag ay jak pulos aramidon ti kastaluleng. Ay, no siyak ti sika. Ay, iti bulatan. Ay, nawaw. Apay kumakat ginatang kumatday jay. Saan anala ka basta ipadawat? Aglalo pa'y katnangina jeda duma. No, umapal ka laang. Isung adu ti saom. Nakita ti shared posts mo iti Facebook manang Bioli. Ni kadiloling akalugaran tayo, ti patpatamaam iti dahi apos mo, Wen, nasalaw ko nga rod ti tadalan. Kunamlan asin nung agsasao. Ay na, ano bang sinabi sa'yo? Ti pa nag-greet na siguro kat umapalakin kwa na. Uy! Anya ka ti apalam kan kwa na? Ti pa nagla-live selling na? Isuma na. Anya ko ma. Ti maapalan ni Jay. Naimbaglaga na. Ta nakapagtupulak itay. Tanusan. Ang mga nakaramanday Jay. Babae kanya. Nala, mangrabiitan lakay. Tapno nawayata nga ag-live selling inton madamdama. Tulungan naktumanan, Ay na, kasla nakababain ba kahit? Ay, nawaw. Anya ko matipagbayin am lakay. Nagadunto mo ti mangmangag kon. Kas kumaitian niya. Katawan data dagiti ka aruba. Kaslata ka no agbisbisinan. Sino tinang ibaga? Dayjay manan a Viole? Kanya pa ngay. Kanya dagiti kukumari na. Ay, di mo na tay kaskaso. Santa na parikot dayta. Ti panunutam kit de. Adalat tamat dagiti mayat agumatang iti ila live selling talakay.
Nung ay si kapay lang ti ag live selling. Ay nawaw. Sapay planok ti gumatang iti pang kusina nga live selling ko. Tanaibos ti pre-love agamit tayo. Ay na, nagmayat-mat to in-deliver mo abag, Mari Luleng. Sigurado ang magustuhan ni Nana Juana dayta, Mari Janet. Ay na, saan mo't amadlaw asikan han, Mare? Kasla kabarbaro pa ay. Wan, nagapo ija abroad dayta, Mare. Isumat lagayam, Mare. Ay, wan gayam. Si kalaang mati nag-live selling, iti kalman. Saan na ka na tinulungan nila kay mo, Mare? Ay, saan nga rod, Mari Janet? Diyak man amo iti dayjay. Nangag na kanungamin nga do ti saudag iti kalugaran tayo, may papan iti live selling me. Nangagkumat lang da viewlay, kanibaklang agmarmarites, di tayan da viewlay. Da kayo manan ti pagsarsaritaan da. Ang diyulat ni kaskaso, Mare. Anya kumangay ti bibiyang da. Kastamot laang ti kunak, Mare. Kas lang amin baknang dayjay abyuli no agsasao. Ay na, itaapanawan. Saanin nga uso ti bain-bain, Mare. Masapol nga agdiskarte tayo, tapno agbiag tayo. Narigat mo't numang namnama tayo iti utang. Ay bakla, umayak man. Ay, apay aya. Ang mga no, at dapay extra cash mo dita. Ay, awan. Tangala ako may ti kwartak ngay. Wala na, pautangan na. Agsingsingir nga minin, di nakautangak. Tawampay ti mayawat kumutken kwa na. Ay, kwa. Ay, pasensya kan Adamot la utang ko abayada. Ay, nukas ta nga rod, mabalin ka day. Dituyak pay laang ayan mo. Amangan ngamin no, umay ti nakautangak iti balay. Ay, inja kaya ti mairaman Kas nakon, adamot utang ko abay bayada. Anya day jay, sir. Salot suda kuma, doon ang bayagan nga awan ti tao, di ta balay da biuli. Ne, at damot iti agsapa, sir. Awan nga rot, ta nakakandado iti napanak. Anya aya ti masapul yuken ko na, sir. Saan nga min nakabayad utang na? Saan mo ten reply text ko? Day tatirigat na ita, sir. Ulbudan na samot na jay tao. Nasaysaya at samot no agderetsyo kayo langan iti barangay hall, sir. Padasan nyo, ti agpatulong ka ni Kapitan. Naggapukan samot iti barangay hall, Mari Janet. Wen, adang amin mang sapsapol ka ni Violay. Ha? Apay ka no? Mabainak mo't kan nga agsaludso di tay. Basta ti kunana kat ada ka no utang ni Violay kinkwana. Ay, wow. Nabanbannog pa'y piman ngay may dito'y barangay tayo tapno agsingir laang. Ilamlamangan samot ni Violay. Kasla nakitak ni Violi iti ayanda bakla iti agsapa Iso siguro ti ilamlamangan na. Di bale, ta damot ni Kapitan amang tulong iti dayja tao. Makaamumot ni Violay. Damot lagayam ti utang nang kaslabak nang no agsasaaw. Anya ti kunam, Miguel? Adamang sapsapol ka ni Violi? Isumot ti ko na ni Mari Janet. Bakit? Amangan mat no nakautang ni Violi. Uwan ka no? Ay nawaw. Aging baba nang no agsasao. Ita, isugayam ti adda utang na. Dayta nga rod, bakit? Ay, nakababain latamot dya maibarangay kagapo iti utang Nakababain ngam ti aglako iti kumkumporme iti online. Kumusta nga iti karoba, Mari Janet? Ay, jakman amo, Maray. Napanda Kapitan di tabalay daytay kat. Ay nawaw. Nagadua sa una kanyak idi. Dayta nga rod. Agin babak na nga agsasaaw. Makitam dayta. Isugayam ti dakkel ti utang na. Un nga rod, Mare. Katawaan da ti pa nag-live selling ko idi. Narigat talaga no umun-un ati sa umare. Iso asika, itultuloy mo lang ti ag-live selling, Mare. Di mo ikaskaso ti bagbaga dagita at tao. Saan mat nga isuda ti mang pakpakan ken ka? Ay talaga. Ag live selling ak manan inton malam, Mare.
Kasla kayat kumat nga ron ti ag live selling, Mari Luleng. Mabalin mo't, Mare. Agbawasak kumamat iti gamit me. Kaano ti free time mo, Mare? Ta isuro man mat no kasano ti ag live selling, ta padasak mat. Anyang iti ko na ni Kapitan. Nasken ka no nga inutok abayadan ti utang ko. Ay, parikot ko, itano sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Ay na, panag ko na, nasken nga kita tamutan iti pagkwartaan ta. Ay, nagkita aktuman may. Sapay dakil ti utang ko. Diya kaya ti maibalod no ko, bakla. Ay, anya nga tano padasin tamut ti aglako. Aglakaw, iti online. Well, amang ano makaurnong ta. Ay, no siya. Rugyak samot din, ti mangisursur iti natong bakla. Ay, wala! Natang Yudita! Gumatang kayo! Anyatan natin alakom, Biulay. Ada utong, kan ugot ti kamute, Mari Luleng. Mangisur-sur-sur kamat gaya man itinatang ita. Ay, kasapulan, Mari Luleng. Nas ka na makabayad iti utang ko. Ay, uwan na ah. Kasta talaga tibiyag. Naskan nga diskarti tayo. Ay, uwan nga road. Ay, Mare, pasensya ka na. Pasensya kan kadagiti dakos na naisawsawang ko ide. Pasensya kayo, no? Kinatawaan mi iti live selling nyo. Ay, po, karmak sa amutin da ito'y, Mare. Ay, napakawan kan, Biulay. Nan, kita agmang kiditala ko. Makasidsida akmatan iti utong. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti pagbibiyagan ti padam a tao. Aggagat kakit dimat tapno makabayad ka iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.